Na ką, sveiki visi. Добрый день всем. Tai va šiandien pakalbėsiu tokia įdomia tema. Сегодня поговорим об очень одной теме. Ar esat girdėję tokį anglišką žodį nurture? Nurture. Слышали вы о таком английском слове nurture? Nurture. Jo, man jau kurį laiką iš tikrųjų šis žodis yra labai aktualus. Для меня это слово очень актуально. Aš suprantu, gal kai kurie iš mūsų nežino, ką šitas žodis reiškia. Может, некоторые из вас не знают, что значит это слово. Tas žodis nurture. Это слово nurture. Tai aš pasistengsiu paaiškinti. Я постараюсь объяснить. Ir lietuviškai tas žodis taip paprastai neišsiverčia. По-литовски это слово так просто не переводится. Aš kiek žiūrėjau, lietuvių kalboje vertimas Сколько я смотрел перевод на литовском, reiškia tiesiog maitinimas. означает слово питание, кормление. Bet reikšmė šio žodžio yra daug didesnė. Но значение этого слова очень большое. Pirmiausia, taip, tai yra maitinimas. Прежде всего, это кормление. Ir mes skaitome Dievo žodyje. И мы читаем это в Слове Божьем. Juk yra parašyta, aš alkaną pavalgydinsiu, Как написано, жаждущего я накормлю, o ištroškusį pagirdysiu. а жаждущего я напою. Bet tai yra daug daugiau. Но это намного больше. Ir aš noriu šiandien kalbėti apie tą Dievo maitinimą. И сегодня хотел бы говорить об этом Божьем кормлении. Ta Dievo tą nurture. Божье норч. Taip pat tai reiškia užauginimas. Это также означает возрастание. Tai reiškia, kad Dievas mus augina. Это значит, что Бог нас взращивает. Nuo kūdikystės iki tol, kol subręstam pilnai. С детства до того момента, как будем взрослые. Ar jūs žinot, kad Dievas jūs augina? Вы знаете, что Бог вас взращивает? Ar mums reikia patiems stengtis augti? Или нам нужно самим пытаться расти? Reikia, Надо. bet mes turime būti vedami dvasios. Но мы должны быть ведомы Духом Божьим. Taip pat tai yra, į tą žodį įeina priežiūra. И в это слово входит присмотр. Ar jūs žinot, kad Dievas jūs prižiūri? Знаете ли вы, что Бог вас присматривает? Ar žinot, kad Dievas, kai jūs žengėt žingsnį, jis mato tai? Когда вы делаете шаг, Бог видит это. Kad Dievas mus pakreipia teisinga linkme. Что Бог корректирует нас в правильном направлении. Jis mato visą mūsų gyvenimą. Он видит всю нашу жизнь. Ir jis mus prižiūri. И Он нас присматривает. Taip pat į tą žodį įeina aprūpinimas. И в это слово входит также обеспечение. Jog Dievas parūpina, ko mums reikia. Потому что Бог обеспечивает, в чем мы нуждаемся. Nuo pat kūdikystės С младенчества iki tol, kol subręstam. до того, как станем взрослые. Ir vienoje vietoje Biblijoje И в одном месте в Библии yra parašyta, написано: sako, aš tavim pasirūpinsiu nuo kūdikystės, «Я позабочусь о тебе с детства, sako, aš buvau tavo Dievas nuo kūdikystės я буду твоим отцом с детства ir būsiu tavo Dievas iki kol tu būsi senas, и буду твоим отцом, когда ты будешь стар». visą gyvenimą. Всю жизнь Dievas rūpinasi Бог заботится iš tikrųjų mumis. о нас. Kitas dalykas yra rūpestis. Другое значение озабоченность. Kad Dievas iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų aš jau minėjau, kad jam rūpi mūsų gyvenimai. Как я и говорил, что Богу важна наша жизнь. Jam rūpi mes. Бога заботит нас.
Tai yra labai svarbu mums, Это очень важно для нас. nes kartais atrodo, kad Dievui mes nerūpim. Кажется, что Богу, что Он не заботится о нас. Kartais atrodo, kad Dievo nėra šalia mūsų, Кажется, что Бога нет рядом с нами. bet Jis rūpinasi mumis. Но Он заботится о нас. Visada. Всегда. Taip pat į tą žodį eina paskatinimas. Также в это слово входит значение... Kaip encouragement angliškai būtų, nežinau kaip kitaip lietuviškai. Как... Подразнивание. Как ободрение, да. Kad iš tikrųjų, kada mes esam krikščionys, Когда мы являемся христианами, Dievas mus skatina vis eiti į priekį, Бог ободряет нас идти вперед. ne atgal dairytis, Не назад, bet visą laiką eik į priekį. но всегда идти вперед. Nebijok, Не бойся. praeisi tuos sunkumus, Пройдешь все эти трудности. viskas bus gerai. Все будет хорошо. Taip pat įeina vystymasis. Также входит видимость. Dievas mato, kaip mes augam. Бог видит, как мы растем. Ir vėlgi, Dievas padeda mums vystytis. И Бог помогает нам видеть. Nuo kūdikio iki vaiko, Но младенчества до ребенка. nuo vaiko iki jaunuolio От ребенка до юноши. ir nuo jaunuolio iki suaugusio žmogaus. От юноши до взрослого человека. Ir dar vienas dalykas, И еще одно. jog Dievas mus pastiprina. Бог нас укрепляет. Jis suteikia mums jėgų eiti į priekį. Он дает нам силы идти вперед. Jis ne tik pasako, kad eik į priekį, Он не только говорит идти вперед, bet jis duoda jėgų, kad tu eitum į priekį. Он дает силы, чтобы ты шел вперед. Iš tikrųjų, ką aš ir kalbėjau, ta žodis nurture Как я и говорил, это слово nurture apima iš tikrųjų viską. объемлет все. Jeigu labai paprastai, ką ta žodis reiškia, Если просто, что означает это слово? tai yra rūpintis ir saugoti kažką, kol jis arba ji auga. Это значит заботиться и присматриваться за тем, кто растет. Labai paprastai rūpintis tuo Заботиться о том ir saugoti и охранять, tol, kol jis arba ji auga. пока они или он вырастет. Argi ne taip tėvai daro? Разве не так делают родители? Jie rūpinasi, kol vaikai auga. Они заботятся, пока дети растут. Ir iš tikrųjų mes labai dažnai Biblijoje ką matome? И часто что мы видим в Библии? Dievas yra kaip tėvas. Бог как отец. Nuolatos yra pasakyta, Dievas yra kaip tėvas. И часто говорится, что Бог является как отец. Bet iš tikrųjų Dievas turi ir tą motinišką pusę. Но на самом деле Бог имеет эту материнскую часть. Ir aš noriu, kad mes atsiverstumėm pradžios knygą 17 skyrių. Чтобы мы открыли Бытие, 17 главу, 1 стих. Taigi pradžios knyga 17 skyrius ir 1 eilutė. Čia taip yra parašyta. Kai Abraomas buvo 99 metų amžiaus, viešpats pasirodė Abraomui ir tarė, aš esu Dievas visagalis, vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas. Аврааму было 99 лет, когда Господь явился ему и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь беспорочен». Aš noriu, kad mes atkreiptume dėmesį, kaip Dievas prisistato. Я хотел бы обратить ваше внимание, как Бог представился. Sako, aš esu Dievas visagalis. Я есть Бог всемогущий. Aš noriu paklausti, ar jūs žinot hebrajų kalboje, kokie yra žodžiai ten? Dievas visagalis.
El Shaddai. Я хотел бы обратить внимание к посланию евреям, что означает это слово. Эль-Шадай. Toks įdomus dalykas, Очень интересное. kad visuose vertimuose iš tikrųjų išverčiama Dievas visagalis. Во всех переводах переводится как Бог всемогущий. Bet iš tikrųjų tie, kurie studijuoja Bibliją, verčia Bibliją, Те, которые штудируют Библию и переводят, jie iš tikrųjų prieėjo įdomios išvados, они пришли к интересным выводам, kad tas vertimas turėtų šiek tiek kitoks būti. Что перевод должен быть немного другим. Ir nežinau, kaip iš tikrųjų lietuviškai tiksliai išverst. И я не знаю, как лучше перевести на литовский. Ir turbūt jums nuskambės labai juokingai galbūt. Может быть, это прозвучит очень смешно, Bet tiesioginė prasmė šitų žodžių El Shaddai но смысл этого слова Эль-Шадай tai yra krūtingas Dievas. обозначает крутой Бог. Tokia, nes Могучий, Nes hebrajų kalboje потому что к посланию евреям žodis šad Шад reiškia krūtinė. обозначает грудь. Ir iš tikrųjų įdomi, aš anksčiau tai man nebuvo aktualu. Раньше для меня это было, не актуально. Да. Bet aš pamačiau, jog šitas vertimas parodo būtent Dievo motiniškąją pusę. Но в этом переводе я увидел вот эту материнскую часть. Nes kur mūsų gyvenimas prasideda? Откуда начинается наша жизнь? Prie motinos krūtinės. У материнской груди. Kada žmogus gimsta, Когда человек рождается, pirmas dalykas, ką daktarai padaro, первое, что делают врачи, padeda kūdikį ant motinos krūtinės. кладут ребенка к материнской груди. Aš noriu, kad atsiverstumėt Psalmę 22. Псалом 22. 22 psalmė ir 9 eilutė. 9 стих. Taigi 22 psalmė ir 9 eilutė. Tugi mane išėmė iš įsčių, mane saugojai prie motinos krūtų. Psalmė 22 ir 9 eilutė. Aš negaliu surasti. Gal rusiškai, nežinau, kitas skaičius. Он уповал на Господа, пусть бавит его. Вот, где-то 10 стих. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». Aš iš tikrųjų paėmiau, kadangi aš skaitau anglišką Bibliją, Я это взял, потому что я читаю английскую Библию. aš išverčiau iš anglų kalbos šitą eilutę tiesiog į lietuvių kalbą. Я перевел с английского на литовский, Nes man jie atrodė šiek tiek informatyvesnė. потому что немножко выглядит информативнее. Jinai taip išsiverčia iš English Standard Version. Tu esi tas, kuris paėmė mane nuo motinos įsčių. Ты тот, который взял меня от материнской утробы. Tu išmokei mane pasitikėti tavimi Ты научил меня доверять тебе prie motinos įsčių, krūtinės. у материнской груди. Kad būtent iš tikrųjų Dievas, ką jisai parodo, motinos, kada mes būnam maži ir esam prie motinos krūtinės,
Когда мы маленькие находимся в материнской груди, mes ten išmokstam pasitikėti. мы там научаемся доверять. Būtent ten, Именно там. ką aš noriu tu pasakyti. Что я хочу этим сказать? Prisiminkit, nes daugelis iš jūsų turėjo mažus vaikus. Вспомните, многие из вас имели маленьких детей. Kada mažas vaikas, jis paliktas vienas Когда маленький ребенок оставлен один, ir jis pradeda verkt. и он начинает плакать, Galbūt jis alkanas, galbūt reikia jam vystiklus pakeisti. может, он голодный, ему нужно поменять памперсы. Pirmas dalykas, ką motina padaro, Первое, что делает мать, ji pribėga prie jo ir paima jį, она подбегает к нему и берет его, priglaudžia prie krūtinės. и прижимает к груди. Ir taip nuo mažens vaikas pradeda mokytis И так с малого ребенок начинает учиться pasitikėjimo, доверию, kad jo poreikis bus įvykdytas. что его нужды будут удовлетворены, Į jo poreikį bus atsakyta. что на его нужды будет отвечено. Būtent prie krūtinės tai vyksta. Это происходит у груди. Aš kai pagalvojau apie tai, aš prisiminiau Izraelį, Я, когда думаю об этом, вспоминаю Израиль. nes iš tikrųjų Dievas kaip kūdikį išvedė Izraelį iš Egipto. Бог вывел как ребенка Израиль из Египта. Ir galim daugelį vietų skaityti, И много можем мест читать. kaip gražiai Dievas atsiliepia apie Izraelį, Как Бог нежно отзывается об Израиле. kad jį neša kaip ant sparnų, Как Он носит его на крыльях. kad Dievas globoja Izraelį. Как его обеспечивает. Dievas pasirūpins Izraeliu. Что Бог позаботится об Израиле. Ir Dievas išveda iš Egipto И Бог вывел из Египта. ir jie eina dykumą. И они идут в пустыне. Ir būtent dykumoje Dievas moko, И именно в пустыне Бог учит, kad jie pasitikėtų. чтобы они доверяли. Bet iš tikrųjų Izraelis nepasitikė Dievu. Но на самом деле Израиль не доверяет Богу. Ir vieną dalyką aš galiu pasakyti, И одно хочу сказать. kad Dievas atleidžia viską. Бог прощает все. Dievas atleis, kai mes pykstam ant jo. Бог простит, когда мы злимся на Него. Dievas atleis, jeigu mes blogą kalbėsim apie jį. Бог простит, если мы будем плохо говорить о Нем. Jis atleis mūsų abejonės. Бог простит наши сомнения. Jis atleis viską išskyrus vieną dalyką. Он простит все, кроме одного. Ir vienas dalykas tai yra netikėjimas. И это неверие. Kada mes einam, kol einam į priekį, Когда мы идем вперед, viskas yra gerai. все хорошо. Visi mes krentam, Все мы падаем, visi mes suklumpam, все мы ошибаемся. mums visiems būna sunkių atkarpų gyvenime. Всех у нас бывают трудные моменты в жизни. Ir Dievas viską supranta. И Бог все понимает. Jis aprūpina mus, Он заботится о нас, jis globos mus, Он позаботится о нас. bet sako, tik nežiūrėk atgal. Только не смотри назад. Kad ir kaip sunku, eik į priekį. И как бы ни было тяжело, иди вперед. Nes būtent taip mes galim augti. Только так мы можем расти. Bet tik tai nežiūrėk atgal. Только не смотри назад. Dievas pakels viską. Бог поднимет все. Jisai atlaikys viską. Он выдержит все. Bet jeigu mes nusprendžiame eiti atgal, Но если мы решим идти назад, Dievas to tiesiog negali atleisti. Бог этого не сможет простить. Nes tada tiesiog mes atsisakom jo. Это как если бы мы отказались от Него. Aš noriu, kad atsiverstumėt Izaijo 49 skyrių. Исайя 49 глава. Izaijo 49 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Klausykite salos, stebėkite, toli esančios tautos. Viešpats pašaukė mane dar man negimus, jis minėjo mano vardą,
kai tebuvau motinos įsčiose. Jis padarė mano žodžius lyg aštrų kardą ir pridengė mane savo rankos šešėliu. Jis padarė mane tinkamą strėlę ir paslėpė savo strėlinėje. Jis sakė, tu, Izraelė, esi mano tarnas, per tave būsiu pašlovintas. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое, и садил уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и садил меня стрелой заостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. Tas įdomus dalykas, sako, Dievas mane pašaukė dar negimus. Интересно то, что Он призвал меня от чрева. Ir mano vardą jis žinojo dar, kai aš buvau negimęs. И мое имя называл, когда я еще не был рожден. Ir antroje eilutėje И во 2 стихе sako, jis padarė mane Он содел меня. tuo ir tuo. Это и это. Jis pridengė mane. Vėlgi sako, jis padarė mane. Он содел меня. Vat būtent aš pamačiau, kad juk Dievas mūsų kelionę rūpinasi. Я увидел, что Бог заботится о нашем пути. Viskas, ko mums reikia, tiesiog eiti į priekį. Все, что нам нужно, идти вперед. Ir Dievas sako, aš tave pakeisiu, Я тебя изменю. aš padarysiu. Я сделаю. Atsakymas ateis, Ответ придет. bet eik į priekį. Но иди вперед. Nežiūrėk atgal. Не смотри назад. Ir iš tikrųjų tik tai tada šlovė ateina per mus Dievui. И тогда приходит слава через нас Богу. Nes būtent tada, kada mes einam į priekį, Тогда, когда мы идем вперед, nesvarbu kas, неважно кто, tada būna sunku. бывает тяжело. Tada išbandymų daug ateina. Тогда приходит много испытаний. Ir mes privalom pasitikėti Dievu. И мы обязаны доверять Богу. Nelieka nieko kito. Ничего другого не остается. Nelieka kito pasirinkimo. Нету другого выбора. Ir tada per mūsų šlovę Dievo ateina. И тогда через нас приходит слава Богу. Ir būtent per tuos išbandymus И через эти испытания mes ir augam. мы и растем. Bet vėlgi, Но снова, paprastas, bet toks svarbus dalykas. простое, но важное. Tiesiog eik į priekį, Иди вперед. nesidairyk atgal, Не оборачивайся назад. nežiūrėk, kad sunku, Не смотри, что тяжело. nes visiems būna sunku. Потому что всем бывает тяжело. Yra skirtumas, tik tai vieni kažkurioje vietoje pasiduoda Есть разница, когда одни в определенной ситуации сдаются ir grįžta и возвращаются, ir nustoja augti, и перестают расти, o kiti tiesiog eina į priekį. а другие просто идут вперед, Ir atsakymas ateina, и ответ приходит. visada ateina. Всегда приходит. Vienas Dievo pažadas, kuris mane laikė daug metų. Одно Божье обещание, которое держит меня много лет. Tas, kuris manimi pasitikė, Тот, который мне доверяет, Dievas sako, Бог говорит, jis neliks sugėdintas. он не будет постыжен. Daug metų tiesiog aš stovėjau ant šito pažado, Очень долго я стою на этом обещании, nes dažnai aš norėdavau viską mest ir grįžti atgal. потому что часто я хотел все бросить и вернуться назад. Bet aš pagalvojau, Но я подумал, jeigu aš iki galo išstovėsiu если я до конца выстою, ir pačioje pabaigoje и в конце Dievas neatsakys Бог į не ответит tai, ką jis pažadėjo, то, что Он обещал, kada aš ateisiu pas jį, когда я приду к Нему, aš jam galėsiu pasakyti, я смогу Ему сказать, tu pažadėjai ты пообещал, ir tu to neįvykdai. и ты этого не сделал. Bet aš žinau, kad taip negali būti. Но я знаю, что этого не может быть. Todėl vienintelis pasirinkimas, kurį aš turėjau, Это единственный выход, который я имел. tiesiog eiti į priekį. Просто идти вперед. Tiesiog eiti į priekį. Просто идти вперед. Nežinau nei į kur eiti, Не знаю, куда идти, nei kas ten manęs laukia, ни что меня там ожидает, nežinojau, kas bus, и что будет. bet tiesiog eini į priekį. Просто идти Su вперед. tikėjimu, С верою,
kad galų gale что в конце концов tu neliksi sugėdintas. ты не останешься постыженным. Nes dažnai mano galvoje būdavo mintys, Часто бывают в моей голове мысли, o kas jeigu liksiu nusivylęs? а если я останусь разочарованным? Tiek metų tikiu, Столько лет верю, tiek metų einu столько лет иду ir nieko. и ничего. O kas jeigu aš pragyvensiu gyvenimą ir veltui? А что, если проживу жизнь напрасно? Bet Dievo pažadas. Но Божье обещание. Tas, kas pasitikė manimi, Тот, кто доверяет мне, neliks sugėdintas. не останется постыженным. Amen. Aš dar noriu, kad atsiverstumėm to paties skyriaus Izaijo 49 skyriaus 15 ir 16 eilutes. Та же Исайя 49, 15-16 стих. Ar gali moteris užmiršti savo kūdikį, nepasigailėti savo sūnaus? Jei jie ir užmirštų, tačiau aš neužmiršiu tavęs. Aš įrašiau tave į savo rankos delną, tavo sienos visada yra mano akise. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Vat būtent vėl Dievas rodo savo tą moteriškąją pusę, И снова Бог показывает эту материнскую сторону. kad jeigu ir ta moteris, kuri ką tik gimusi kūdikį, jinai gali pamiršti. Даже если женщина, которая родила ребенка, даже может его забыть, Dievas paims ir priglaus prie savo krūtinės. Бог возьмет и прижмет к своей груди. Jis niekada mūsų neužmirš. Он никогда нас не забудет. Ar mums atrodo kartais, kad Dievas mus pamiršo? А нам кажется, что иногда Бог нас забыл. Žinoma. Да, Ir gana dažnai, и очень часто. ypatingai kai einam per sunkumus. И тогда, когда идем через трудности. Bet iš tikrųjų, kada einam mes per sunkumus, Но когда идем через трудности, Dievas jų nepatraukia. Бог их не убирает. Dievas eina kartu su mumis Он идет вместе с нами ir mus veda. и ведет нас. Mums reikia mokytis būti vedamiems Dievo dvasios, Нам нужно учиться быть ведомыми Духом Божьим. nes Romiečiams 8 skyriui К римлянам 8 глава Paulius sako, Павел говорит, tie, kurie yra vedami Dievo dvasios, те, которые ведомы Духом Божьим, jie yra sūnūs ir dukterys. они являются сыновьями, дочерьми. Būtent subrendę sūnūs ir dukterys, ne vaikai. Именно повзрослевшие они дети. Branda ateina, kada mes esame vedami. Зрелость приходит, когда мы ведомы. O tam, kad mes būtumėm vedami, А тому, чтобы мы были ведомы, Dievas nori pasitikėjimo. Бог хочет доверия. Izraelitai nepasitikėjo Израильтяне не поверили, ir jie visi mirė. и они все умерли. Visa karta išmirė. Все полностью вымерли. Ir tada ateina antra karta, И когда приходит второй раз, kurie neturi tėvų. которые не имеют Visi, родителей, įsivaizduokit, visi tėvai jų numirė. все родители умерли. Ir būtent tada Dievas paima juos prie savo krūtinės. И тогда Бог берет и прижимает к своей груди. Nuo pat mažens. С самого малолетства. Jis tampa jiems ir tėvų, ir motina. Он становится и отцом, и матерью. Aš tiesiog vieną dalyką noriu akcentuoti. Я хочу на кое-что акцентировать. Mes visą laiką kalbam, mums reikia melstis. Мы все время говорим, что нам нужно молиться. Ir aš pilnai sutinku. Я полностью согласен. Aš tikrai to neneigiu. Я это не отрицаю. Bet man visą laiką Mato Evangelijoje yra užstrigę tos Kristaus eilutės. Мне очень запало в Евангелии Матфея стих. Kada jisai kalba, kad sako, jūsų dangiškasis tėvas žino, ko jums reikia, dar jums prieš pasakant.
где он говорит, что Отец Небесный знает, в чем вы нуждаетесь, прежде чем вы сказали. Ir man toks vaizdas susidarė. И у меня появилось такое видение. Vėlgi, nesupraskit neteisingai, aš nesu prieš maldą. Поймите меня неправильно, я не против молитвы. Bet aš manau, Dievas mus šaukia į šiek tiek aukščiau dar. Но Бог нас призывает к чему-то большему. Kada mes einam tiesiog su pasitikėjimu, Когда мы идем с доверием, jog mano tėvas jisai žino, что мой Отец знает, jis žino viską, ko man reikia. Он знает все, что мне нужно. Ir aš galiu pasakyti kaip Paulius, Я могу сказать, как Павел, nesvarbu, per ką aš eisiu, неважно, через что я буду идти, Dievas man suteiks tai, ko man reikia. Бог даст мне то, что мне нужно. Nes iš tikrųjų jisai jau mums davė visą, ko mums reikia. Он уже дал нам все, что нужно. Mes iš tikrųjų viską turime, ko mums reikia šiandien, И мы уже имеем все, что нам нужно на сегодня. eiti per šią dieną. Идти через этот день. Viskas mums yra suteikta. Все для нас уже есть. Ir Dievas tiesiog sako, eik Бог говорит, иди ir nugalėk. и победи. Vėlgi kita diena ateina, eik ir nugalėk. И другой приходит день, иди и победи. Kad iš tikrųjų Dievas nori, kad mes suprastumėm, kad viskas mums jau yra duota. Чтобы мы поняли, что нам все уже дано. Visi reikalingi instrumentai yra mums duoti. Все нужные инструменты нам уже даны. Man nereikia nuolatos prašyti to paties, Мне не нужно снова то же самого просить. man reikia tiesiog naudoti tai, kas man yra duota. Мне нужно это использовать, что мне дано. Ir iš tikrųjų tiesiog mums reikia eiti į priekį. Нам нужно идти вперед. Nes mūsų protai Наш разум daug dažniau sakys mums, чаще будет нам говорить, ko mes neturim, чего мы не имеем, negu ką mes turim. нежели то, что мы имеем. Ir būtent, kada mes susidurėm su situacija, И когда мы сталкиваемся с ситуацией, mes matom, bet aš to neturiu ir aš to negaliu. мы видим, я того не имею и этого не имею. Mūsų atrodo dažnai pirma reakcija, Нам кажется, что это первая реакция, bet tai yra kūniška reakcija. но это плотская реакция. Jeigu Dievas mums davė savo dvasią, Если Бог нам дал свой дух, mes turim viską, ko mums reikia. мы имеем все, что нам нужно. Ir dabar Dievas sako, eik į priekį. И Бог говорит, иди вперед. Situacija, kada ateina į tavo gyvenimą, Когда приходит ситуация в твою жизнь, nesėdėk ir neprašyk, kad Dievas patrauktų. не сиди и не проси, чтобы Бог убрал. Eik, Иди, tu nesi vienas, ты не один, jis su tavimi. Он с тобой. Jeigu ir per mirties šešėlio slėnį tu eini, Даже если пойду с долины смертной тени, tau nereikia nieko bijoti, не убоюсь зла, nes jis yra su tavimi. потому что Он со мною. Ir taip iš tikrųjų krikščionys tampa nugalėtojais, И так христиане становятся победителями, kada jie eina į priekį. когда они идут вперед. Ir iš tikrųjų tada, kai mes pradedam suprasti, kad mes viską iš tikrųjų turim. Когда мы начинаем понимать, что мы все имеем, Ir Dievas pasirūpins mumis, и Бог позаботится о нас, tada man jau nebereikia fokusuotis į save. тогда мне не нужно фокусироваться на себя. Man reikia žiūrėti savo poreikių, Мне не нужно смотреть на свои нужды, nes aš žinau, kad jie bus atsakyti. потому что они будут отвечены. Tokio Dievas tiesiog to paprasto pasitikėjimo nori iš mūsų. Бог хочет от нас простого доверия. Nes kada mes nustojam žiūrėti į save, Когда мы перестаем смотреть на себя, tada mes galėsim daug daugiau duoti kitiems. тогда мы сможем намного больше дать другим. Kol aš ilgai, daug laiko praleidžiu žiūrėdamas į save, Когда я долгое время провожу, глядя в себя, aš daug energijos išeikvoju žiūrėdamas į save, я трачу много сил, смотря на себя. mažai energijos lieka kitiems, И мало энергии остается для других, nes mano tiek daug poreikių. потому что мне много нужд. Iš tikrųjų, prieš kelis metus Пару лет назад
Ir aš vis dar to mokausi. И я все еще учусь. Ir turbūt dar ilgai mokysiuosi. И буду еще учиться этому. Dievas man tai pasakė. Бог мне сказал. Tu pasirūpink kitais, aš pasirūpinsiu tavimi. Ты заботишься о других, я позабочусь о тебе. Dievas liko ištikimas. Бог остается верным. Jis visą laiką pasirūpino manimi. Он всегда заботился обо мне. Bet aš labai ilgai mokausi, Но я этому много учусь. kad jis iš tikrųjų manim pasirūpins. Что он действительно позаботится обо мне. Ir man vis dar sunku dažnai patikėti tuo, И иногда мне трудно в это поверить. kad aš per situacijas galiu eiti atsipalaidavęs Что через ситуации я могу идти расслабившись. ir tik tai į priekį. И только вперед. Pabaigai, В конце. vienas dalykas, kuris man labai įstrigo iš tikrųjų, tai Kristaus pavyzdys. Для меня очень то, что меня затронуло, это пример Христа. Turbūt pats geriausias pavyzdys Biblijoje Самый лучший пример в tai Библии. yra Kristus. Христос. Ir Galatams laiške Послание Галатам. Paulius kalba Павел говорит apie Kristų, kurį prikėlė Dievas Tėvas. о Христе, которого воскресил Отец. Ir man būtent įstrigo, kad Kristus juk ne pats save prisikėlė, bet Tėvas jį prikėlė. И меня очень затронуло то, что Христос не сам себя воскресил, а Отец его воскресил. Tėvas dvasia prikėlė Jėzų. Дух Отца воскресил его. Bet iki to Но до этого buvo kelionė. был путь. Ir būtent aš pamačiau, Kristus visur atsidavė Dievui. И я увидел, что Христос все отдавал Отцу. Jis ėjo tiesiog į priekį. Он просто шел вперед. O sunkumų jis turėjo daugiau, nei mes galim turėti. А в трудностях он имел намного более, нежели мы имеем. Bet jis tiesiog ėjo į priekį. Но он просто шел вперед. Kada rašto žinovai įkaltino, Когда учителя закона его обвиняли, jis ėjo į priekį. он шел вперед. Kada jam reikėjo eiti į Jeruzalę, Когда нужно было идти в Иерусалим, jis ėjo į priekį. он шел вперед. Getsemanės sode В Гефсиманском саду jis ėjo į priekį. он шел вперед. Ant kryžiaus На крест jis vis tiek ėjo į priekį. он снова шел вперед. Jis tiesiog nepasidavė pasitikėti viešpačiu. Он не переставал доверять Богу. Tiesiog pasitikėti. Просто доверять. Ir Dievas įvykdė, ką buvo pažadėjęs. И Бог исполнил то, что обещал. Ir lygiai taip pat Dievas iš mūsų nori. Также Бог хочет от нас. Nesvarbu kas. Неважно как. Dievas tave sustiprins. Бог тебе даст силы. Jis palaikys tave. Он поддержит тебя. Jis yra su tavimi. Он с тобою. Tu jauti ar nejauti. Чувствуешь ты или не чувствуешь. Tiesiog eik į priekį. Просто иди вперед. Ir kai kartais būna labai sunku, И когда бывает очень тяжело, daryk kaip Dovydas darė. делай, как делал Давид. Atsiverskit paskutinę vietą. Psalmė 42. 42 psalmė ir 5 eilutė. Ir aš tuo pabaigsiu. 42 Псалом, 5 стих. Keturiasdešimt antra psalmė ir 5 eilutė. Dovydas kalba savo. Jisai sako, ko taip nusiminiai mano siela ir ko nerimsti manyje, lauk Dievo, nes aš dar girsiu jį už jo veido pagalbą. 42, не 41. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Man patinka, jog Dovydas, kada ėjo per sunkų laikotarpį, Мне нравится, когда Давид шел через сложные ситуации, jis pradėjo kalbėti savo, он начинал говорить себе, bet ne neigiamai, но не отрицательно. o jisai sako, ko tu taip nusiminiai mano sielą. Что унываешь ты, душа моя? Jis save stiprina pats.
Он сам себя поддерживал, nes jis žino, kokį Dievą jis turi. потому что он знает, какого он Бога имеет. Sako, lauk Dievo. Жди Бога, Jisai sako, nes aš dar girsiu jį потому что я еще его буду славить už jo veido pagalbą. за его помощь, Спасителя моего. Tiesiog pabaigdamas norėčiau pasakyti, В конце хочу сказать, visi mes einam ir eisim per sunkius momentus gyvenime. все мы идем и еще будем идти через сложные моменты жизни. Ir atrodo, Dievo net negirdėsim kartais. И иногда, может, не слышим Бога. Atrodo, kiti balsai mums kalba priešingai. И другие голоса нам говорят в противном случае. Ir iš tikrųjų, pradėkite taip daryti, kaip Dovydas darė. И начните делать, как делал Давид. Aš prieš kurį laiką pradėjau to mokytis. Какое-то время я начал учиться этому. Tiesiog pradėjau savo sakyti, Начал говорить себе, ko tu sustoji? чего ты остановился? Taigi eik į priekį. Иди вперед, Taigi tu Dievą turi. ты же имеешь Бога. Ir kai mes pradedam nuolatos situacijose taip save stiprinti, И когда мы начинаем себя поддерживать в этих ситуациях, tada mes iš tikrųjų pradedame eiti į priekį. тогда мы начинаем идти вперед. Bet ne savim pasitikėdami, Не себе доверяя, bet viešpačiu. но Богу. Aš tiesiog einu į priekį, Я просто иду вперед. o jau jis mane ves, Он меня поведет. o jis manim pasirūpins. Он обо мне позаботится. Tai va, tiesiog pažinkit viešpatį, Посмотрите на Бога. nes lygiai kaip Kristų, kas laikė ant kryžiaus Kristų, Кто удержал Христа на кресте? kada visi ženklai Kristui rodė priešingai, Когда все знаки были против Христа. viskas ėjo priešinga linkme. Все шло против Него. Bet kadangi Kristus žinojo savo tėvą, Но когда Христос знал своего Отца, netgi blogiausiu momentu, даже в самый плохой момент, jis tiesiog ėjo į priekį. Он просто шел вперед. Lygiai taip pat ir mūsų gyvenime. Так же и в нашей жизни. Kada ateina sunkus momentas Когда приходит тяжелый момент, ir viskas eina priešingai, и когда все идет противоположно, viskas atrodo blogai, кажется, все идет плохо. Dievo pažinimas Божье познание mus ves į priekį. будет нас вести вперед. Nes kad ir kaip blogai dabar, И как бы ни было плохо сейчас, bet aš žinau savo dangiškai tėvą. но я имею своего Небесного Отца. Ir jis kažką tai padarys. И Он что-то сделает. Kažkaip jis mane išves. Как-нибудь меня выведет. Aš nežinau kaip, Я не знаю как, bet jis tai padarys. но Он это сделает. Nes kiekvienas, kuris pasitikė viešpačiu, Всякий, кто Ему доверяет, neliks niekada sugėdintas. не останется, Боже мой, не останется постыженным. Amen. Aš labai trumpai tiesiog vieną minutę pasimelsiu ir padėkosiu viešpačiui. Ir tiesiog dėkoju viešpatė, dėkoju, aš prašau tiesiog, kad tas žodis mums primintų, kad mes tiesiog eitumėm į priekį ir džiaugtumėmės gyvenimu, kurį tu mums davėjai. Ir galime nebejoti, jog tu mus išvesi, pravesi per viską, kad ir kaip sunku. Ir mes nesame niekada vieni. Dėkoju už tavo meilę ir už tavo malonę. Ir mokyk mus tiesiog priimti tai, kad mums jau davėjai, naudoti tai gyvenime ir eiti į priekį. Nesvarbu, kaip blogai bus, bet tiesiog eiti į priekį, nes tu niekada mūsų nepaliksi. Ačiū tau, dangiškas tėve. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.